Sada ćemo još malo da pokažemo šta Pico 75 radi. Nadam se da ćete po ovome shvatiti koliko je Pico zaista jak. Znači, kad postrojenik grejač, to je elektrika. Nadam se da ćete shvatiti, da ćete sad tek shvatiti šta znači Pico 75. Mnogi cigarete ne mogu da pregoru ništa, one nestandardne. Sad znači, mećemo na Bombas. Mećemo na Bombas, ajde na Bombas Voltage. Imamo znači Bombas ne, nego Voltage, on ima više opcija, vidite, znači on ima više opcija. Sad sam ga metio na Voltage. Ću ga plaćati do kraja da vidite šta radi grejač kako strveni na 50. Znači znate da i sami da ja ne radim Cripshop. Znači sad gledajte kako grejač postrvenjava. Čekaj. Vidite? Uuuu, šta radi, a? Opa! Ovo je nov grejač, znači gledajte sad šta radi, znači gledajte. Pažljivo gledajte. Kad klikneš. Oh, fuck! Oh, fuck! Jebote, 50 vati. Na što je to, brate? Sad idemo do kraja. Znači, shvatite. Znači, jako jaka cigareta. Evo, sad idemo na 75. Znači, da vidite šta grejač radi. Znači, šta mu grejač radi. Ajaj, šta radi? Kako svetli. Fuck. Kako crveni, opa, vidite, a? Evo ga. Kako crveni grejač, a? Znači, najjače cigarete je ovo. Evo ga, ko što ste moći da vidite. Znači, to je najjače cigareta što ja posjedujem. Ali mi je otišao jebiga tank. Evo ga, znači, vidite. I stick Pico, znači, vidjeli ste šta radi na 75 vati. Znači, prejaka je cigareta, to je ova cigareta, znači, to je ta cigareta. Znači, vidjeli ste šta radi, znači, prejak. Stvarno, svaka čast na grejaču, znači, prejak. Znači, ali se zagrio grejač, znači, kad postrveni grejač na električnu cigaretu, znači, na bilo koju nećete vidjeti da postrvena. Na šta to znači, brate? Ej, znači, ludilo. Na stari grejač neće postrveniti jer je već pareno na njega, samo na novi, znači, ludilo, tebra. Samo, znači, sam pokazao primjer jedan, znači, šta uradi cigareta. Znači, malte ne, bukvalno cigaretu, znači, malte ne, da sam metio pravu cigaretu, ovako bi je zapalio u sekundi. Znači, da sam metio pravu cigaretu, ovako bi zapalio žar. Verujte. Pravu cigaretu da sam upravo, kad sam počeo to radit, metit, upalio bi je kosu upaljačem, bez problema. Zato što oni jak grejači imadu. I stick Pico 75V. Jak grejač, slabije baterije imaju. Znači, čujte i sami što je radio. Ovaj neće postrveniti jer je već korišten. Vidite. Ovaj neće jer je već korišteni grejač. Što sam metio. Taj novi neću da koristim nikad. To je to, znači. Nadam se da ste se uverili šta radi Instick Pico 75. To je to. Laku noć i prijatno.